mwithirio mwega wa Mero TV nwetherete wina kagitaga kega ukambitikiria kethirange kugwata ugeni wa kairire ya mwaka jwa 2026 kiri mubango jwa credit kiamishi ni kurikaragia dene credit kiamishi ni aratudirite tukiruga manju jama ingi sana utigira mishi yetu igukarabwega na ikubongoma ne kuria na mwakidi mwaki ajuithe na murutira Ejenda murutira aiki kudururi tuniri tore ko mwaka juju mwero bitwa Gloria Mwirigi na dene asubishitu nuko na ndina Keni ageni babaigi na magitwa moromo gukurukira bya council ya igi family na ndene clinic kiamishi tuina boko bairi nikera bahomba kudurwa bagitwira mama kigitumite bamwane nyongwana na and I know through them we shall learn a lot to cover mama tuja mengi sana ndio kwa kudurwa jagitebia family shitu na kwa family na Reverend Miriam Kanata wa kudurwa UKdia alafu tukomba kudurwa tukigwata the Kanatas mwenyewe. Thank you so much Gloria. Mutegerio Mero TV beta Miriam Kanata inkenete kuthonde na ugwa ntukuyana arua tukagwa mishi yetu ikarungama murungu wa mbere bantu jonde jombikana na nkoria mukoro kwa na arua ntireja ninka atukethie. Bwega sana tegeri bonde na araburi kubugwa togeri na kubukethia na kubwira kwina wirigiro kirimi chichi yetu bugagite jira muntu akageranjara kwina wirigiro. Yes. Wow. Kuna ndikugoro ukare hapo pa kitu gutwawe gakwenda gwita akaumara we karakana wambe wetere wigorea Reverend Kanata gutwira no wethinya ngwire no bakurereka iri na wethinya na gukara nyumba yaku na manzi ya kidongo makaribu sana Reverend Kanata. Asante. Na ndingi ena Reverend Kanata mukudro gitwereithia ni untutu kuona Reverend Miriam mwathongi uri ni utukomba kudro kwina ntomu ne kaira bantu atine kaira bao imbi mtunto murume were amatara kumakiri mtomuka. Bwega sana no ntobwa kagita gaka twinako gagutethia nja cietu mbere magintu kia mbere urungu antetherie ni kiewa kia mwekuru no ntu Miriam nendete murungu na imwekuru reva mbigagwa ndikumiritie we no ntobwa kwithirwa ai mataro aikirira na imatu na igagwa na we nendekete ngwetekia kirito makaliu kwithirwa kagwikionaga no kuigwa tugaga when you give it will come back to you in good measure press down so pengine the little monenkaira I get it in full dose otherwise she's a blessing. Amen. Na arume baina thina no tuba mobatu jao jale benajo jato tirimano ajo na we keja kwithirwa we muntu muka no tireresa kana werewa mahitaji jantu murume then we mwekuru utasafa utaumia no kagea thina muno uratigwa wenga no tugunya thina na mukuru waku. Yes withikire ukara tora withikirite njewe gatoria ndomoka kunyoka nkaroroka ndekoria nkinyuka as long as you tamenya aberia na ndumoka ndomoka nkaroroka nkinyuka ndekoria mamuruka jaujon no ntwa kwithirwa muntu atije mobatu tanto murume na tija maingi to murume no bibi bidatu bingana muntu mukano bingana thank you achirire nyangombe no kuigwa kiugi anto murume kia mbere ni akirie wekiri he feeds kintu gitawa ego tumurume kuma ko umbo murungu kwe gintu twaerwe yetawa ego ko chamba fulani kaina uongozi kanto gao chairman kauntoka kapa mutongoria na muunjia a priest kinara gwe kiongozi mwene gite kinara kiongwa yu ndiye mwenye boma mwenye uwezo yani yoona kakinya bara bakuru wethara gite kia mukuru kitakarairwe mtu
there was a kaigo kethera kareo so igo wimbi bwendana watu na ndi igo eje kire muntu murukana we abati ukarandi guru agachira imbintu murume akwenda number 1 to murume arenda gukatho akerwa we ndio kiongozi utongeza uwe no igwe chibunje igana bau bange baina kirauni nukuona igwe kiongozi mwenye nyamo mutongeri wa nyumba igwe mutongeri wa nyumba 10 we ndiye rais wa hapa nukuona when a man akalija namwereche ruto wona ikija itilandaga gute safe yes a man akalija ndege kachopa kamba guskani kethe gwi safe mundi chesawa kethe mundi sawa mwekuru sawa nini ikiyetumio kuona aga sense disrespect bejaga thakenda bambairia gochia busy now no twako na kuigwa ate wanted yes where a man feels disrespected kana ate kutewa ate umba function okay Reverend Kanata dige ndo ko gitwira ati arume babonde ntukwina gikundi kiarume kinyayo madasta hakwina thina ne kubao ya disrespect kwina ndomoka ndekuria nkunyoka nkaroroka no man wendete mwekuro we na winana bate karaome ni nyaga karaome once in a while indio kona consistent tria ikara nau kuti safe nja na heshima oterio ndani wow yes it's not safe they better no ndo akaranda goraka erwa mbia ngambi mutiria nage nteto provider utebio thithagia guko na ntomurume ateomba strive kinyo tumenyora na bathoma ateomba strive naturally gwaka igwa ate kwendewa they just prove you want to tell me si mupira wanataka kuwatch mubira ijona wa lakini tejo antuko chionde of course lazima uje wena reason ine kiochererwa imubira nkona inde uma buryo the truth is ara kuna vacuum ara muntu no monka on reasons reasons lakini wona intuko chionde muntu atekwenda ochokera nja mapema naturally utinto murume otete mwekurowe na family yewe wana twana twawe ututiendete kuitanja mapema lakini shititia njejeri ichi chenjetwe no to eja chiedra ichi chochi na karuki eja kaiwate utishima kiongozi eja atonya nja neterwi kinara ge atonya ikutheri gutiukara kwiru kana atonya nja it's like nothing has happened utora kuruka abatari utonya toana na ngina edit vivo kuona buka mute not necessarily not wameputio ukadhokia yani intentionally ku recognize karibu sana thank you berema watindate no tumutu atinda ira motarone either atinda stress ine campaign ine either atinda mwalimu skuru either atinda kingine goro alafu eja nothing has happened kaide utiki ole yakyo kinyamugate koku antena ngo gengi kangambia ngambi akija wachoke wewe thirite muntu achieka chikunekanite ja ninja jako geja akija matari kudwa akurete na reverend you see now tonya kukuneka ya ninja idena ndi unajua kwina manto cha moja monene akinya arienda kuithira tukanyete take an example the governor no ejite wakunja ichibo wejete okay chibo te muntu omana yejete nja how will you receive them ukabambe yata kachai ukere nyawo ina nkero ikari na wikirite tubu kana wikirite ata kinyamwa koro utataka wetu karibu sana kana mchungaji rie pakuthithia etawa mchungaji no to kuja mchungaji aliongete pastoral visit ito mchungaji bwana asifiwe twendete njesu kabisa amukuru no aja au mangu gidi ukamwiraka. So in other words kukeja kwa kiukira number 1 kia ego ate kufindwa kiukiria kia kwenda kwewe shima gutewa then into murume ojo akethena thina no to au ni omwambirio twa thina ire nyingi nja eji no karo atio temenya ichi ai no tikeguru bakuigwa ntato i ukaro agandu ano temenya imbi okurwira because most of the men bate kwira tumurume aina thina ajoka ya manto jairi either they fight or they take a fright either ba umeburubete kana baroe
nonto kethera niki nonto nyomba ekariu niki nonto terugite ni akinombarĩria u ambĩria gũkorwa eri korwa nawe kana kethera atithithio u anachipa shughuli akeja nyanyiri anyiri kana yes Reverend Uriuga ora withagira weterete mugeni wa gitio in other ones jita gwakuja mwekoro compound kwegeri wenga muthambite mutundu utiogete mbochori kana ni listo Sokis na nyomba ni theri na ni at least bioni biruguri turia tumire isi muntu umete bohome akuruka nyomba na ikaua karuki this environment is different. It's different. True. Yes kotheri na bia kuleta na birugi na biote machakura Neyo birugi na tukungania batela bedra biriko isidio wenda berinde kule birinde weja tulijanirie because na ndiri I was probably I am the provider na ndimbijire imbio kuthithaia actually ngiruriza kwa kwari tha 10 niciritha biete bienda iningine yes kenda tulijaniria hiyo ni uturo na inyana bakiuma skuru antu bambire kuria junk food ngamigate ibare irio tekwambiria tukurumiana ngumu wawe utakanisia spaghetti au wera muturi akonengere ngumu ithatu nkare mwana themo gikinyana nyirere ngumu chojori kiugure ruga mapema tumurume akeja kwethwa atekwona gitio that's a stomach kiu number 1 kiu number 1 na kibati ushughulikirwa continuously aga sensi atekwewa gitio mpumie mantu jo utija muntu murume difference to murume na muka tumurume na atomba kuga tibaba ingi bauga na ndi uni kulingana ntekwewe shima nteja muthenya nteja kureo atearia no kuona what men do kabayinga no kuona ntumurume akira ndene murano atekwaria iyo terrorist no magariria nkoro ataumiza mtu nonto uthongi bwa muntu mukani akiara iru into murume no kuona ntumurume atikwariria muntu muka meaning probably there's a problem na kinyite mwisho nonto uthongi ndiria ukugwa sauti ya mwanaume kiongea na ukira wa no thongi ukira wa ibwega mwekuro kwa conversation yu na muntu ombere kugita rwaria etha into murume muntu mukaba 100 wena umani anyamazari ona ndeta buru toga tubunyambi ya tiga kulira isi mwanamke wona mwekuru atiguita methori na nariraga mwanaume ujipange because naturally a woman ina thina she will cry pay attention women are emotional go the emotional na ule akuigua akaigua unaona sasa lakini wona akira ujue no magalirie kabisa huyo sasa into murume bweno ena nyomba ujipange chochote chaweza tokea watamotia baku okay thank you tuende na kiukingi kebiri kiukia bieri after igo ekwa settled twena ina me kiukingi na ndekia natural kiukia bia kule no twitite abieta na iria aja twena mi tukinya ndiye twena mi gwe twena methu no kuigwa kiukia ndithe normal kiukia bia kule na batikonya good food good food when a man alitebia kula bibi agabirugie especially mwekurowe uthongi bwa muntu muka 1 yagisava mu kurowe bia kule I thank God uthongi beauty ile wetherwo thongi kiri mbere beauty is in service beauty anto murume ya kuona mwekoro wai akinduga ira yani bia kula bibi my wife wewe kinya bwena mwari ongugi pando guti arenda kwenda is a need ndi uria challenges cija in life cha kugatiri ndengugene na gwa wengugene so au niona ndeto anto bakarande guru bakaraniria but because it's a need I think once in a while exactly once in a while na bati kuthithio kana ineja participate in one or the other. Because I know when arome bateumba kulia irio barugeru iyo whatever that one is extreme no kuona once in a while ko muthithiria igu kwega nonto service ni etoma muntu muka beautiful in the eyes of men
in the eyes of man. So wenda kuthongoma kirimetho ya mukuru okure iririo kumwikirira Savira nini wa mukira kira torangi yes na muringira nguo basi au na ndini wetaga eta dimension yengi ukambiria ku dress nawe to suggest that ukireta no gichoka by the time weja uchoka ujo uri kama kwa dress mwakuru aka dress nawe kenda akija agichoka akija kaireja na ndikuina utwitite no kuona ankwenda kuonia when you serve nkoro no to serve inkoro miakira tuchoa ikiuki gyanto murume the need of a man that is why ukona kinyaka nisene anto bara basava kinyaka there no athamba yaka na ngoraga they look beautiful it is true asha nyake there akaliate as long as muntu no serve murungu kumebeza bakuneki the same way in marriage no kuona na ndi most of the families twaere ibo bagire that beauty no torero atere ethio Kevin tevirio kababa dio didangire gachai kamwale gakaeta rwiro gachai gake kwau isi na kama goro atere kwikengio kwenda babo ngania that to her to the man is beauty at his highest level. Tukura mutegerio ile ndauga kwina ndomuka ngaruruka kunyuka na you'll never know. No to bakwitha no nderegitire ngugie kutu somebody iketo nyanto barabenda gushine nya nyombe murungu na beja kanisene thaithano bakaranthi na no kwenda murungu utumira forget atutumira indi wenda gushine begin service is a principle ya Bible yuga wenda kuite iguru ina mathi kethia no kwenda. My father, where I come from, he passed a long time ago, 1984. In the Igawakera, the Awaga, Edro Teada Kanje, Uteadana. It's a principle. So, Nandikidria Mutumuka, Muakuru, Wenda, Quadananjeu, Adeka. Oh my God. Yeah. Wadiko Kadana. Women born the bara by Siriji. Utiki into Yoria Mukuro, Arego Murenkera. Kithia na ijinde ndaga cha inkareterwa na ampe company kinyikyo ukuona anene baba nzi pastor anene baba nzi ukenda umukinyira haraka tigana protocol wewe wati appointment serve we serve ithero rutera mwira munene tia panga guriaja wa mukinyira. There are people in the church bombo nkinyira nkurukia church elders because ageja nkundia loja we can interact at that point. So service is very powerful. Na ndio kuona kiuntu murume atenyiri kwa wenja na arumwe bya kora bibiega na bi na heshima tispangeti tekungana na sukuma na spangeti tima chakura ja huko yani bya kora bio kuthithia na ndaka idhan bibateri ngao da komi da the moena the moitigerio tije ukaruga ati 701 nyanya gitunguru ukioja we jana mboga gitango mboka karate kanya kwatie mungao machakura rumu akaigwa no ukingana ubere takakoromono kitiriete utoko banyenye imbiuti ta kuruga rio kinyangetine irio ria raisi imbika ruga ugakurukira ukayukia kinyani kimwe na ugikinyanja ukuringa nthi machakura utena kanya ka kuruga inyo topoka mwanya nyama mwanya. Do you know most of the women irio baria baruga abatereja no testi kanyama tereja vile toruga wewe kwenda tuchisi nkoleta da mwanya tunayatora tiande most of the women so bana barugirete the husband exactly machakura ule ni kama dharaka babu you know reflect tulikuwa mahali jana na huyu director wetu wa kamera anaitwa Ramsey ona akaibo wengi utirini uno tubarari janya manangimaka na imagine ambira bochonde dini basa Ramsey ambira taka babo nde bari utirini ejo juri njabaruga bakale ogoro nkima na nyama nuje tinda ntuko yonde imagine kugaibanogi bajetwe oh my ahumani akiri ya mugwanja nkima na nyama na sumu mbere kiukiu gatiri hiyo ulisikia wapi wewe mwekorwa muntu
ukugikore na nkima umenya ni akuruba ije bendete nkima na nyama ntukwira ntu murume akamenya ni guthitha yo weta thokone watonyo kala mutura no kiuya kila ki riria uri nyomba ukaruga tupani kiki twakua ure ukijogoro imachakuro kuruga sasa hiyo kitu is a matter of time yani akuruga nyomba kaibo mweru pani keki yani reverend Mayuma akibire baruga nyomba para bainge mutegerio Meru TV twaliama batereza iro bila they don't ibia mukuru kana ibiana kana whatever ende nkara icha mukuru ile au yes that's very sad no kuona yes and ethera somebody akuigua tena atiyeteo number 2 atenyiri then it means the scrotum is also empty no kuigua so nturume abate kwethora anyiri na eto na matwite na ndikire gutumene bwandu gogo wendo because now ukeja kuthera I process ukeja kuthera ntempere heshima na ntiri tendite spaghetti na nyoka rago mpe heshima nyire bi urugito no bagi appetite exactly na ndito kija na kire matu jaja ngi utinya no anto bakuru ethera akawa bakaruko uteungi na ndewa wabirugwa uteungi. And that is exactly most of the men are being asked. Uteko onge bweku na akiri ompethere kuno. Mea wire ntomurume yakethera ote onge okuthiria kumuthiria. Na ntomurume inyewe ikwirwa we ni gachamba. Ore abogukanga ukamurugira bwega lakini kiutuma wenda ukona mukuru atekwenda. Ni mukuru naturally akendwa. There is no way omba kulega. Muka wendi kana wendi so tugataga nyama ubatu wone tuwe wendo atomba kulega no kuona so you no kuona ugore thugani atiri we mukuru kana we kansera indie tumahe kuru kubo baregaga ekuru naturally sexually they are not like men kintu murume kimtu muka sex is about why Nikki kintu murume ni when ina tukugwa ire kimtu murume ire ina wapi kunya koredo ire kimtu murume muka Nikki you're getting that so that's why now the woman in now okay reverend ndinge ndo makuru gichokeri kiukairi na Murithirio mwego wa Meru TV are very keen about it, especially those people are married. Yes. Kiri muntu muka kutuma ndogo ya wendo ni Nikki. Itu murume ya muka ba aliwatire Nikki tumi bati komama nawe kana bati utuma ndogo ya wendo na ugwe. Kiri ntumurume Reverend au Nikki ndingenda wongera no 2.2 iri tuko watana. Then Nikki ikona ni atire imkwigwa mpendwi. Inkwigwa muntu ucho aina heshima na mpendete. Inkwigwa aina menyeri. Inkwigwa nkaritwe ko atentiganiritie nethirite akimenyaira Ano njera na umeruwa kejambira no kuona imwitikitie no kuona niwe wenka kindi nawe ko aina reason ya kwethirwa riria kobama nawe ntina ungi no kuona inconvince to mathoganio jakwa he is a man no kuona ntina doubt in my mind this is one so is why so this one I can open up no kuona na inkuigwa appreciated no ntwa rome brava ingi the opposite also kagweta kauga ori okuona ntomurume atiko endewa ukeja kwithira kwi bamwe bati peaga attention to their women ibugire kwena views kadhaa bia mtomoka no kuona kimwe kia bio ni attention na ndi nyaga eta saruni utemenya nyago chenche mutundu no kuigwa ibo akinyege tanda ni garuka na ndi garuka no kuona na ndi agakwira gwantu kule mutundu othiri onkunike because utena aja nami te oni okwenda imwere wako kwenda so it is important for every man kobenya utumi bwando wo bobati utumwa wejene reasons Nikki kethia gutena Nikki then gutena ina kana ire
Ina kintu murume nawe murume thairi ever ready. Most of the men and biggest percentage of men betha bari tayari sexually. Bateruma wega ngarira cia ruma wega. Of course baba ruma wana onto bwa thina cia mwiri cia pressure diabetes manto maingi akethera ngugi biashara etebui. You see utumi bwando gwo populeaga roe ninge mono. Mbere guthithika itua ithithio riu ri utumi ndugu manto ja tano no mwaka jethire jari constant. Unto bwa mbere mind. Mathuganio both muntu mukantu murume mind no monka chitikanire. Chitona ne umwake tha akienda ongia te kwenda rape will happen. Does it happen? It happen in marriage a lot. In fact, they are legal latest. Na batali. Legally. It's only that they is my right. Nikio kupata. No kuona. So mind no monka is in constant. Agree. Deku ureku. Number 2 no monka emotions, feelings. I have the feelings, you have the feelings. Constant. Urenda thwaria no ran kuigwa zina agree. No kuona. So umwena feelings onge atena feelings. Mtakwarusana vibaya. Na ukwenda gwitotonya gutirindi. No kuona kana uju kwenda uthithia ati tayari. So there must be the emotional preparedness. No kuona then the body must be ready. No kuona tuthurana ndi itwiririe tirire otinda gwitamboreo. Tirire otinda gwitamboreo na nkunyu ile na otireheria ilio wenu kanyanya kage to na ndio to you body wise we have to agree no kuona na environment the body and the environment no mokachi gitata na area of course also spiritually constant that hakikisha ule kuthithia no imukuru because ithithio rike thari thithwa ome ya murano kimoiga kwema imeenya na consequences na ndi ukiumare ukauma na thina muno no nto kwina stress kwina mbecha igatumirika na muno transaction in the spirit kiria kithuku buru inyate mbecha ichuchujawa ikintu kiria githagwa spiritual interaction. Spiritual interaction ninyo kana kikirundu kiria gintu ukaumau na kirundu no githuku zaidi no nto spiritually ukilala inje ama before morano kana ome morano kiri murungu you are out of order. Kinya kurubongo bakamenya no thithitio wira wa nuita irwa nje ya kuna rwego the like so it's not acceptable. And the manto jau no monka idere na ndi ule kuthia no spiritually constant. Okay, Reverend Ingwit Kimantu jo ndenye yagi kibdatu na digenda in the next program manto jo jegie exchange bukali spiritually especially o magaro kaome because so many families are suffering that kudro kienda endea nayo kudro ga stadium na jire nini na no tuna ndikyu kibidatu na kyo gite kunyirire na go karora karerwe tu yate Reverend tugere guketha kwena ndomoka nkaroroka nkunyuka is a consequences ya kwethera progressively beyond the be denying attention na ndi mpumi ni kwetherwa atiri gutikarika gutiumbika na ndi antu bageraia na ndi bambiria kumenana ndo aikambiria no kethera na ndi muntu naguranire atina interest so mbere tuthirio turere ura muntu murume gorire aregerwa for example muntu murume ethera ari na the same this thing is connected to ego kiuki kia bidatu ki connect na area bia kia gituma athithia otumo ndugu wendo na mukuru we kana mwekuru we inonto bwa mind imathuganio jo mwira I am ready na tumurume aka denied they become violent because there is something they want to release is a force by itself. That's why otumi bwando is very forceful, is a very powerful act. Ikiyetumi kirumi kiumagau ana bachia erwau kirumi atakairo no weta ukadithia ome ome ithendo riu ome it translate into
into a big problem, an error. Nio kugweta ala tukauga spiritual impact. Iki tumukona untu buka thithwa outside pureta thina muno. Family karagata. Ana bachiaro bakeja kwa murimo sana. Kana ithithio riria rikeja kwa murimo in marriage. Itawa ukagea grounded bend. Ukethona ndi murano jwenu imurano bwebu baire lakini riabo tirimana mukorwe na kamuntu then mwekoro na kamwale kangi na ndi bugitirimana te haja kwina bangi bali behind yo biongone bien so no mwakori kana so and so kenda no kinyare okwe you getting that mantu jo jadi kaga na ndi no consequences yekwethera kiuki ethera ntomurume na no tunwari nao mantu ja utubi bwando gubwa wendo o memorano butithira irare abuthiriri it's a spiritual act. It affect spirit. It affect our mind. No thithiru onto bolo tathithirwa gaire. So kija njeji ukaugaga nande ni unkwenda kuthithirwa. No ngeno ati kumba kumesharap. So ukamureta na kiongo ingania ukundithiria. You getting that? Ikyo tukugaga there are things that are constant before kitendo riri thithika. Na ndio bara baingi mono batitha by clean and clear kiri mathithio ne jaja. Iro wona there is anto bagisafa sana kiri gitendo kiria. Na batumba kwaria na very few people beta kuga ora bakoendelea ni kigute kuthithika na mtu bara baingi batumba kuga ndi ndo thithirio na no ntukorwa ni nora na arwari wenda ujuri na twaje na ndi ati ukwira atiri ndi gwitira guntokona ri ndathithirwo na no nathigirira ata no tobia kurere no gatwetire kiathona fulani twathithirwa suza ninya contact ndajukirie na ndi najewa contact utijukia no kuwa ndo mokanga roroka kunyoka ndekoria ichikitire ata ichijire au na ndi anto bati kumenyera muno murano tugaga is a hard work tijwa boys na girls ni anto baitete kathanguthio na bamugite atiri abakwenda okura abakwenda gwaka na abakwenda witi na mbere. Wow, thank you very much Reverend. You know, I don't know. Te comia to advia the program we. Na ngoya te mukai. Te comia na no tere kietera kini mo radio mwega wa Melo TV because of time. Tutikiri to rekeriau Reverend Miriam akomba kwirwa gitwa namba yawe. Nikenda in case of any question curio kione kirio komba kwirwa curia komba kwirwa kinenkerwa Reverend number nikenda komba kwirwa okyuria. Then ya TV yetu ya Mero TV na kile betu ba radio ya Dere FM kinyobo kubona opportunity this new year ya 2026 kinyobo kumba kodrobo kiamukira mataro jejeja konda kaiji Reverend Miriam yonto boanka yita thank you so much number 0727 153 617 0727 153-617. Thank you. No, turombe tuirike? Turombe. Yes, please. Turombeni. Mwathani, tene ritora Jesu tushokire nkabira ntugwa gipindi kitu thara twina kyo Mwathani ndikurombera mirano iria Mwathani ibati ikurungama gukurukira TV ya Mero TV ndarombora wonde ututhiki